Kubele lembukele umsakazo wakho eSwatini TV. Ngithemba simbuyisa kubela nje mbukele sehlelo lakho lithindi bandla. Ngaleli hlelo bukela khona sibokhona indaba detenkolo osathela khona embhalweni nokuliBhayibheli. Hlelo ngembukele siba nabo abantu abaqeqeshekile indaba detenkolo, sibe nabo bafundisi. Bukele imathayo thuba abonga nje ekhaya. La usibukela khona bukele ku YouTube. Noma usibukela kwabona ukuthi siyabonga kakhulu. Qhubeka mbukele usibhalele ku social media sikhona usibhalele nje mbukele uyawufika ngalapha ngakithi kuthi ngabe yini ongafisa sikhulumise ngalapha emsakadweni ngale kaloko ke mbukele ehlelweni njengoba ngihlale ngihamba nabantu abadala lapha ukhona Bishop wasiyami Bishop lona usuka lapha ebandleni lase Growing Faith Ministries International lapha kalobamba esitshene Bishop Titizwane akahamba edwala lomtsala uhamba neminakethu lapha sisakhile wakashabangu usuka lapha kakwakha indvodza wakha indvodza lapha tiko leminakethu ke ngele iAdvocacy and Communication Coordination ngosami lamuhla ke angiphinze ngusele kakhulu Bishop siyavusela kakhulu Mbisa siphinze sivusele nembukele ekhaya nakuma platform onke lapho basibukela khona babukele amen angibusele mfowethu siyabonga njalo etsala kusibuyisa futhi sawukhuluma wathi umgcoka amen siyabonga kakhulu soloko ke sibuka yona indzaba ihlukweteka kwabo bubabe manje ke lamhla sesibuka ke siyithathela ukubabukele labasibhalele kona ukuthi bacela sibaphendulele njengebantu labadzala labatadiko lendzaba ngiyaqala ngawe kwakha indvodza umuntu le basendele wona babukeli uthi ngilona ngingubabe ngiyahlubeteka ekhaya kumake wakami inkinga ngisaba ukuthi kubika ngoba umango utangihleka uthi ngihluleka ngicela usite nami babe mfowethu cha kubabe nje kungaba kucala ukuthi sivete ukuthi sibonga lokho ukuthi uvele ukuthi yathi nakhona lozokwendeka lapha ekhaya ngoba inkumbi noma liningi labo babe bayesaba ukuthi bafele so kuba kule courage loba nayo nje ukuthi uvele sibonga nje lokho lengingakuveta ukuthi tikhona tinhlangano eveni letibuke tindzaba tekuhlubetana bakhona lapha naboswaga ungavela ubhalele umlayeto ubhalele 851 uthumela umlayeto khona banema case worker labatawese baya attend kepha kubabe lengingakucela ukuthi akacale phela lakithi babe sengikwakha indvodza sesakhe sibase lesivumelako ukuthi bobabe bakhona ukuphumela ngaphandle basho ukuthi yathi inkinga yami ilana la lengingakuveta kodvana ke ukuthi esinhlangano sisesede lama platforms esakho social support ngibekise nje ukuthi sesiyakona kuhlalisana sikhulumisane sisalungisa kona kwanyalo kepha lesikwendako nyalo is to act as a referral point lokho ukuthi sicele ukuthi bobabe bavele ukuthi yathi nathi indzaba lele letendeka la ekhaya ungavela ungibabe sidabe sethene siyabuka ukuthi cha sesekuhambisa sesiyayifollowisha irequest sikumikisa lapha noma sikumikisa lapha la utothola khona isitho but again ngiloku emphasize nje kubonga ukuthi uphumile ungibabe ukukhulume ngitawucela nje ushayele inombolo lethi 24042265 utawukhuluma laphana mhlawumbe utawukhuluma nasakhile wakashabangu lotawucocisana nawe emva kwaloko bese sibuka indlela ukuthi uthola njani lesitho ngi-emphasize nalemsebentini ukuthi tincingo letifana naleti akusiko nje ukuthi siyadithola emva kwaloko so uyashaya sokuthi hey swaka sicela usitele nangivuna ngiyafuna ukuthi bese siyafollowisha ukuthi ubabe ngabe utholile yini vele lusito kube sekwenteka lana ngoba lesingiko thina sithi inhlangano akusiko ukuthi sifuna kungena emitini sifike sibhidlite ifamily unit sifuna kuyibuyisela ifamily unit ibe stronger than before but kunaletimvo letincane lokhanza ukuthi tidzinga ukuthi tilungiswe tingabe setiya chubeka tiempilo and futhi babe la kwendako lokupota wendela ukuthi nebantwana phela labakhula ngaphasi kwabo bangathathi lo mkhuhlane lomubi bathi nasebakhulile nabo sebakwenda kulabanye lasebanabo yes ngiyabonga kakhulu ngiyakholwa mbukela lapha ekhaya ukuthi uyasitakala umfowethu noma asasichazela nje ngokuhlubeteka kwakho ukuthi ungabika kuphi nakuphi ngosami Bishop wami lapha kunembukeli lothi ngingumfundisi umkami uyangihlukubeta
uthi ebandleni sengedama kuveta happy face but lengekhathi uthi uyasha njengabishop. Wow. Nami ngaqala njengaloku ashelwa mphele ukuthi siyabonga sibinzi sekuphumela ngaphandle ngoba kumbe umbukela ngathi ukuthi itolo sike sakhuluma sikhuluma lokho ukuthi madoda lamaningi agcine endetintfo leti wrong lesethi bucala noma athathe umphefumulo wakhe. Sibonga ke kumfundisi ukuthi aphumele ngaphandle angasho ukuthi awu njobe ngiphethe libandla ngete ngakhuluma mina ukuthi ngiyahlubedeka. Kodwa ke lesingameluleka kona umfundisi inceku yenkosi ukuthi phela nathi njobe sibafundisi nje sinetinhlangano kufana nabo Conference of Churches, League of Churches. Ngoba kulesi isikhathi vele kulukhuni ukuthi ungabika kubantu abakho noma uye committee noma uye kuma elders ufika ukuthi ngibabe wena mane makuyangincinda kungaba likhuni lokho kodwa na uthole balingani bakho labata ukhona ukuthi bakuside nathi sikhona nami nje ngikhona mfundisa ngashala ucingo babe bishop ngicela ukubona simane sihlale phansi kunanayi ngesiswati ke kuthiwa injobe iphuthungelwe bakhe. So lokuvela ngaphandle lokho kungayisita inciko yenkosi iyekele kuba ne happy face ngoba inemsebenzi omkhulu wekondla libandla laNkulunkulu. Uyathi nase uyalapha kanzi nawe u-stressed ugcina kulesi isikhathi uthukuthela ukhanze ukuthi so uthukuthele so ushumayela nenshumayelo lethukuthele ungathi moya lenshumayelo lelikhuni ukhanze ukuthi udinga inshumayelo dalo babethi yesinza donke kanzi wesinzwa lekhaya. So singathi nje mina ngibonga ukuthi aphumele ebaleni kodwa ke kunye lengingamrefera kona kulokuthi sinabo naka i-affiliate yazika Conference of Churches akabathenze phela baka Conference of Churches nangabe ane spiritual father ngoba lenye into lesihluphile kakhulu ngokuthi nawe inceke bese sowuma wedwana ubade babe kanze na unababe phela uye kubabe uthi hey babe magodu akakho la hayi abancinda ikhona sengimanceba akwati ke babe ukuthi ambide naye akubide nawe nibuye nihlale phansi nilungise libandla lenkosi elikhona kuphela. Ngiyabonga kakhulu bishop. Mbukele ekhaya uyasitakala ngiyakholwa kakhulu lapha kukhuluma bishop mlomtsala nje uthi sonzela etinhlanganweni naye babe ungaya kuye akuside ngisitane nje manje bafundisi nje. Ngosami lapha mpele kunembukeli lothi yena lapha unqonota ukuthatha impilo yakhe ngoma lempilo la iphilako ubona ngathi yes asiko kahle ungabe ungamsita ngani lapho umbukela. Cha siyabonga njalo litsala pheze futhi ngisho ukuthi siyabonga ukuthi uvele akusiyinto lelula ukuthi ungavela ngaphandle usho ukuthi yathi mina la sengikhona khona kusasiko kahle manje simo sesibucayi. Baye bathi ngalesilungu bathi a problem shared is half solved. Funa sicale lapho info lekufuna sibuyele kiyo indzaba yokukhuluma tintfo. But singakafika ekukhulumeni tintfo sicocisane funa sibuyele ekuthenini sivumelane sakhe lama spaces lapho khona lenye indvodza ingafike ihlale la kithi simadvodza la ithi yathi mina ngana inkinga naye naye singamhleki kokuqala singasho futhi ukuthi qina ndoda phindze futhi singasho ukuthi kutawulunga kepha sesike sesimlalele umbukeli njengoba sekabhalile nje ngisho ukuthi tikhona tinhlangano lokho ukuthi ngiphindze ngibuyele kule tinhlangano ngiloko ukuthi tinhlangano letingala kuma non-profits kangwane umsebenzi wethu ukuthi silekelele uhulumende kulama social issues la khona nathi singikwakha indvodza kunema specialties lesingekho kibo umbukeli nje lo ufake lona sicelo kungaba kusho ukuthi ukhona phumelela project like amanzini ubuke tindzaba tabo mental health ukhona international mental health resource services khona like amanzini nayo ubuke tindzaba te mental health laba nalama counselors langafike ahlalisene nawe phasi nicocisana kepha kungaba kuveta ukuthi singesativeta nje letinhlangano leti ufuna umbukeli abe nale open mindedness ukuthi aye lapha angabi neelement ukuthi so uyokhulumiswa ngulomunye umuntu inkinga takhe kepha uyotikhulula
kumuntu losoceceshiwe ukuthi alalele tinkinga bese usita wena ukuthi umephe isolution out of le nkinga lona. Ngiye ngithi nangibekisa ngetindzaba dabo suicide ukuthi umuntu lokugcine athethe impilo yakhe akusiko ukuthi ufuna ukutibulala. Kufana ne building lenze kakhulu. Umuntu nakangena ku ground floor uqala umlilo la phasi asuke lo mvulo aye ku second floor noma ku first floor umlilo edengetulo kanjalo aze afike lekugcineni nakafika lo muntu lo ekugcineni sekuyi decision yokuthi lo mlilo uyangithatha uyangidla noma ngigcuma la ngaphandle lokucommit le suicide sengilokugcuma ngaphandle akusiko ukuthi mbambamba ngifuna ukutibulala but ngikugcineni. So la fika kwende ke counselor ufika hlalisane nawe phasi sizame lokubhula lo mlilo ubani ubhula umlilo nguwe ngoba umthetho wa counselor kusoko ukuthi ngito provide a solution out of your problem ngito usita wena ukuthi simephe a way out of le nkinga le. So ngoba kucela nje kumbukeli ukuthi ngiyacabanga nangabe senikhonile ukuthi nichumane kungaba ukuthi nakimi ningatithola tinombolo dabuphumelela lapha ngaya khona phinza futhi nakhona siyilandzelele indzaba ngicela futhi ukuthi nayo umlaleli asishayele office kulo 24042265 sidobe sesiyahlala phase siyabuka ukuthi ngabe ngikuphi la singamcelela khona lisito but awukhulumisana nalabo counselor bese baba nalawo ma sessions lawo emva koloko sikhona lokuthi sichubeke. Ngiyabonga kakhulu my brother, ngibonga kakhulu. Usam Bishop lapha kunambukeli lothi ngaphelelwa ngumsebenzi makwakami uyasebenza manje la khaya sengahlala ngibaliselwa ngibalisela shona ngekudla shothi nje wami ngingasebenza sekunenyanga angasadli ngicela umsite babena la indodza lehlubethe kabi. Hey Nkosi yami asiqale ngekumncestela ukuthi phelelwa ngumsebenzi khona labanye abantu labahlala ngamabomu kodwa lo lophelelwe ngumsebenzi kuyabonakala ukuthi abesebenda kodwa ke kumbe lesingakusho singamane nje kumbe sicele ukuthi naye akaphumele ngaphandle kumbe ayufuna lusito lolunye ngoba lokuotha umlilo ubona ukuthi sokubasekile siyebonga nje ukuthi sobhalile la wabhalela lapha ka television lokotha lomlilo soubona ukuthi vele nanga umlilo so ngolo lokungakwenda ugcine so resolve lento lesho ngibhele eceleni kwami ukuthi so jump etule stairs lekunye lesingakusho nje mina ukuthi kubabe ne solution yokuthi kumbe so uqabanga ukuthi ngimiyekele make ngishiye ikhalami singacela nasemphakathini lapho bakhona ukuthi uyathi kubambisa indvodza especially kuleti indzaba tekusebenza ngoba bomaka ngathi ukuthi kwabayini uyangibalisela mina kodwa emadvodza lamanengi naka ngesebenza indvodza ayimbaliseli maka khanza imnika yonke support la kayitsengako noma ufuna kuyawenda tingalo noma ufuna kuyawenda tinwele noma ufuna kwembatha uyamthengela kodwa kungaze kulahlekelwe baba umsebenzi seyaqala ke inkathatho singakhuta nje kubomake Nkosi yami sithi indodza yakho phela na uyathi ukuthi ikhuthele khupha ke levi lapha na uyathi ukuthi ikhuthele manje seyilahlekelwe ngumsebenzi suyibalisela phela ngoba kuyayilibata vele psychologically. Ngiyabonga kakhulu mbukeli uyathi vela indvodza ayisukubaliselwa anisukubalisela kumake niyathi vela ekhaya umuntu omdzala lo ngabishop uyayikhutha lo moya wekubaliselana siyabuya ke mbukeli sasiyakhona ititolo. Ngumungele mbule thina kule msakazo wakho Siswatini TV. Sehlele ngembukeli lithini libandla. Sibuka nje indzaba la mbukeli. Siqhubeka nayo le ndzaba lena kubuka kuhlubeteka kwabantu ababobabe noma kwamadvodza. Ngina kwakha indvodza lapha na Bishop. Siyayibuka nje mbukeli sithathela kenyalo kini babukeli lenisibhalele bona ukuthi baniside labantu labatsala. Lapha sesangicela buya kuwempele kulapha kunembukeli lothi sekude umuntu lova inkinga yakhe uyabona phela
bathi akabe indvodza manje uthi lo mbukeli akade ukuthi kanti kusho ukuthini kuba indvodza qinisile ngingasho ukuthi sitayiphendula lena noma siyibuke ngaleli hlangothi ukuthi sesidibuka thine around lelijala elizala lelibhale lomlayetho ukuthi kwamele thina sibuyele esigabeni lapho khona sitawuyekela ekuthenini indvodza nayithi yakhuluma ithi kunje sithi bani indvodza kanti kuyini lokuba indvodza indvodza ayisiyeni umuntu before sithi indvodza umuntu is made up of ama-elements lahlukahlukene kune-biological aspect lethi nginomtimba wakhe kune-emotional aspect ne-mental aspect yakhe imizwa yakhe nekucabanga kwakhe bese kuba ne-spiritual inclination umfundisi angafakaza laphana but letinvo leti lama-elements that make up a human is the same thing that make up a man and therefore nasithi indvodza nangabe kunebuhlungu lapho experience abo sithi bani indvodza shothi sithi akayekele kuba ngumuntu sale abangindvo lengasiyo umuntu lengathi ukuthi ngathi exactly so sithi akayibe i-object because the same way that women experience and feel emotions is the same way that men also do and endzabeni dabo mental health nje siyesigcizelele lokho ukuthi lama gender stereotypes lele sikhuliswe kiwo le athi indvodza ayikhali funa kuqale la ikithi ekuthenini sikuthatha sikubeka eceleni lokho khona sitawuthi leyo ndvodza nayifuna kuphumela ngaphandle ithi yathi mina angisiko kahle sikhona lokho ukuthi sivule sihlale phasi sithi kwende njani kwecala funa siyekele ukuthi indvodza nayithi inenkinga sithi asambe setshwaleni ngoba tshwala kwaleso sikhathi leso i-coping mechanism yes but kwaleso sikhathi leso and kunema-factors lamanye latabe sathatha leyo ndvodza leyo sekayifaka kuletinye tinkinga futhi lesingagcizelela kokuthi sibantu eveni lakangwane asesakheni ema-open spaces for men to actually say I am not okay indvodza nayifike la ihlala phasi ithi angisiko kahle siyekele ukuthi no ucina indvodza ayikhali indvodza ufuna libe lisotsha indvodza ufuna ibe in cha asesihlale phasi sithi sicatulule le nkinga phinze futhi sathi ukuthi we do not have the solutions uma ufuna ketakithi athi nginenkinga so ufuna kuba ne-solution ayicala lapho nalenkinga noma indvodza lenye nayita kuwo ithi yathi nginana inkinga naye so uthi yathi nami kunana inkinga lenginayo nami le asesicale simlalele emangisi laphana anesisho lesithi be your brother's keeper lokusho ukuthi akungabi nema-ulterior motives as to why ngikulalele but asengikulalele ngenxa yokuthi ungumfowethu inkinga yakho futhi ngifuna ukuthi icazululeke khona kusasa utoba ngumuntu lophilako nawo nangabe kudzingakala ukuthi nyalo nje nangadzinza sililo la studio nyalo for sure ningadideka nokuthi ngenta njani but it's not supposed to be the case ngifuna ukuthi nangidzinza sililo ukhona wena ukuthi ungumfowethu ubuye la kimi uthi no cha kutawulunga njalo letsana ngabe yini inkinga sicale lapho siyekele lokho ukuthi indvodza letawenda njalo kuye kuthiwe USCC nangabe usha kanjalo awusiyi indvodza mbaba ngilela kushoko yena so lo mlayeto wami is directed to the people around indvodza noma ngabe ngiphi ukuthi kungenteka akhale lo muntu noma angabi kahle asisonzelela kuye sizame lokuthola ukuthi mbamba kwentekani ngoba leti inhlangano tabo kwakha indvodza nato tonke leli tikhona can only do so much but the responsibility of making sure ukuthi sonke siphisana kahle ila ekithi individual ngiyabonga kakhulu my brother ngiyakholwa ukuthi umbukele kukhona la kutholako bishop wami lapha kukhona lombukele lothi mfundisi mina sangahlalela ukuthi ngiyakholwa otherwise uthando selaphola indvodza babe ngiyacela ukuthi umside naye la manje aphinza vuseleleke luthando luthando vele Nkosi yami sibonga kona lokuphola ngaphandle nje mina ngidawusolo ngibonga nje ukuthi sibonga lokhu semadvodza aqala ukukhulumise intindvo letinje ngoba kumbe itolo vele bekude lokho ukuthi indvodza ayibe nesibinzi sekuvela ngaphandle ukuthi uyathi mina sijwayele nje bomake nala emasondweni athi hey mina sengihlalele abantu abami lapha kasibani otherwise hayi impilo ayisikahle le ngingakusho kule ndvodza lena ngibona lokho ukuthi ayiwathole phela ema forums ukukhuluma nalabanye labangakhona kuyisida ngoba lusito luyafunwa
njobe asho nje umbhele lapha eceleni kwami ukuthi kude umuntu lone ma solutions onke but ke naku umzalwane enkonzweni lapha khona akaye kubo kulabanye emadodza ukuthi hey yathi mina nginenkinga ABCD sengize ngifike la khona ekhaya kami ngasajabuleli kuba sekhaya kami sonke ke sikhona nathi singawa provide ama services but le service ukuthi vele si together naye sithole indlela yokuthi usitakala njani ekhaya lakhe liqhubeke liphile ngoba naloku bidlida umshado akusiyo solution ngoba uma nje sewushadile unebantwana lapha ekhaya so uyaphuma kulomshado lona yebo kona xabene nini kodwa labantwana laba ngibona ba safara kakhulu uma nomshado lona kuphela naloko ukuthi ke so uhlalele kukholo kwinkingi ngoba nganyelanga kuyawuthi khwish engcenye so uthathe into walimata sesibonile nebafundisi sabona nemakholwa ukhanza ukuthi so ubulela umkakhe sewende njani ushisa umkakhe situbonile tonke le into le kodwa lokukhuluma ngibona kuyisolution lokukhulumisana lokuthola somebody lo ngahlala naye phansi nikhulume ngalenza le uthole usido ngoba lokuhlala lokhu ngagcine kuba ngenalenyingi inkinga ngiyabonga kakhulu Bishop my brother lapha kunembukeli ke lothi inhlangano yakhelwa bomake bodwa thina emadodza kude lo sivako ngiyacela ukuthi manje uyilobole baba la ngwakhe ivoto khona sisikhona siyinhlangano I think ngenga kule episode lenye ngengaveta ukuthi cinema organizations tinhlangano letibuke ema women's rights violations lesiwabonga kakhulu ngoba sebadlale inzima lenkulu kakhulu in terms of ukuthi silishintsha njani live ngalendlela elingiyo sitokhona ukuthi siphile ngekuthula sonke but kwambe isikhathi sakwagcina sekunakwakha indvodza kwakha indvodza umelele timbo letinenge kephana sibuke ekuthenini simentorisha njani bafana labancane majaha kothi kusasa abatoba bobabe labaqotho phindze futhi nabo babe labakhona sibenda njani nabo ukuthi babe bobabe labaqotho bobabe labaqotho bese ngibabalile ukuthi babe loqotho kulonakekela abamfa bakhe babe loqotho ngilo present and positive kubantu bakhe nakasabakhulisa babe loqotho futhi ngulongambeki isandla make ekhaya babe loqotho futhi phindze kube ngibabe lokhona ukuthi nangabe unetinkinga emotionally psychosocially akhona ukuthi avele athole isito phindze futhi babe loqotho ngibabe lokuphumako ayokuthola lwadi lokuthi utawuphila njani ngangcono eveni lesikhona la kuthine siyinhlangano ukuthi siyabona eveni kunetindzaba dabo GBV malanga onke nje sihlale sibona ukuthi nangibabe so shaya emake nangibabe so wende in lesikhonela bona lokho ukuthi sishintshe lama gender stereotypes siwabhilide embambamba la toxic so that isitoba ne generation yabo babe laba acknowledge ukuthi igender into lekhona sifika njani kule gender equality isho ukuthini ukuthi le gender equality ngingakhutsata nje amadvodza ukuthi na umbona kwakha indvodza athi shati laphana sonzela phela nawe uhlale phansi utowuva ukuthi mbambamba ukhulunywa ngani la ngiyabonga kakhulu my brother ngishengishaya isikhathi ngiyacela ukuthi samana sisi nje wang sakhona ukuthi isikhathi sethu sibe secoverage ephishelo kunene Bishop kunembukeli lothi ngiyasha manje ngisaba mfundisi ukuthi batangithatha njani batawuthi bantu ngehlulwa ngumfati kodwa ngiyasha ushile uyasha kuneliculo la sesonfeni lelithi nasemanzini abilayo ngosana ngihlala ngedwa ngilindele uJesu asathi ke njobe nami usha ekhaya umbukele lesi mina lengingamenduleka kona kunye ngokuthi akaqhubeke nalesibinzi lesibinzi nje sekuphumela ngaphandle kokuthi so khona la ubhalile manje akathatha istep sesibili sekokuthi ngiyabekisa naba eceleni kwami bomphele bakhindrotha nabakhindrotha akase abavakashele ema-ofisini abo kodwa into lenkulu kakhulu ngoba singakhohlwa ukuthi iprogram yethu sithi lithini ba so ke thine ebandleni sinayo isolution ngoba lokunye ngokuthi umuntu amemukele Jesu abe inkosi nemsindisi ayikho into lemtshintsha umuntu
nalentshintsha impilo yemuntu njengokuthi kube nezintho lengekhathi kuwe ngoba kulesinye isikhathi kulula to try ukuthi sijikise incola from outside but incola ijika kahle nangabe kunemuntu lohledile ngekhathi lokuyifuqa ngaphandle ungakhanza ukuthi iya nawe ewena mina nje bengingathi kumnakethu lenye into nakunelisondlo lelidudane nalapha khona akangene ngekhathi akhulume netingcebo tenkosi letikhona lapha ngekhathi ngoba lokukhulumisana mina ngikukhanze kulikhambi lelikhulu ngoba inkinga yonke inkinga ezilonge ungakakhulumi kulesi sikhathi uwazi bakhuluma nalomunye umuntu uyamangala lokuthi bengihishwa yini la lentuthu kanti beyikuphi ngoba yena utawufike nje akhone kukuchacha kuleyo nkinga. Ngiyabonga kakhulu my bishop. My brother speaker emaphetheleni ehlelo lethu emagama akho nje egcina ngiyacela ukuthi usawasha amagama egcina uphendule nangumbukele lothi mina sakangcono takubinza ngome ngingakhuluma ibese seyiyasuka ngiyacela ukuthi lamagama la usamphendula bese usho amagama akho egcina my brother. Imatima mani indzaba yasemakhaya because indzaba yasemakhaya siye sithi the family institution is the most important institution ever. Kungaba again kusho ukuthi vela ngoba kubinza khona le ekhaya angeke uside ngoba kunema actions lataba premeditated lotabe siyawenda because of the situation lokiyo. Okay. Rather phume uthole ngiya emphasize kakhulu kule psychosocial support. Ngoba siyibonile ibasita labanye bantu njengoba ngishido a problem shared is half solved. Asivele kubamfu labangasita psychosocially lama counselor lama social worker lama psychologist sihlale phansi nawo sitothola isolution but phinze futhi sengwakha indvodza solo sivula iminyango yethu mhlambe award ukuthi ungaphuma ubheke phi lama psychologist lengikhuluma ngawo wotakithi sikubonise ukuthi ngimaphi la ngakusita papa lokunye lengingakusho kucizelela kubomake nabosisi mhlabo wonke noma eveni jikelele ukuthi sodovu lo akasiwo phela umthetho lobuke ukuthi ugadze emalungelo abomake kuphela ugadze nemalungelo abobabe kuthela indvodza ngemandi uyishaye ngempama i-gender based violence ngiko sithi i-gender based violence asisho ukuthi i-men's violence against women sithi i-gender because kunobulili ngathi kusibukele nathi usibukele ngagcizelela kubantu ukuthi nangaba wadi lo mthetho asothola isikhathi uthathe ufunze noma ngabe kune section lofuna kuyi-understand sishayele sitoyicazulula kahle sikutshengise ukuthi isho ukuthini imbambamba utokhona lokuthi uthole lisito lwadi lesilidingako mbambamba eveni kuze inkinga tethu tishintshe. Yebo my brother sengishaya isikhathi bishop ngiyacela babe 30 second magama akho egcina nekutshela nje umbukele ekhaya ukuthi ngabe nine vele emabandleni ninaweni la nikhulumisa khona nje nizabada bobabe nje kuphela. Siyabonga kakhulu nakumbukele kusilalela aphenza sibukele kulohlelo lusito lukhona ukuthi nje into lenkulu lengibona inkinga emhlabeni na7 ungadi ukuthi lusito lokuphi emabandleni lapho sikhona khona inkonzo tabo babe inkonzo tabo make kunetinkonzo tetintombi kunetinkonzo temajaha from those forums ngicabanga ukuthi inkinga yakho mlapho la kufuna ukuthi ukukhululeke khona uyikhulume kuze ukuthi bakubambe ngesandla nangabe kusho ukuthi kukhona lonye lusito lolungaphandle kwalawo ma-forums lokufuna ukuthi uluthole ngathi nje kumbukele ekhaya lusito lukhona nelithemba lukhona indvodza ngiphize mina ngiyasho njengabishop ngithi cina ndvodza ube indvodza. Ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya yativela khuluma bishop uyakuthi cina ube indvodza asicine madvodza la sihlubeteka khona sibike inhlanganweni bashilo bokwakha indvodza ushilo inombolo umfowethu sibashayele sibike singahlubeteki nje sithule ukuthi asiba siyahlubeteka ngale kwaloko mbukele ngithatha ithuba ngibonge abantu labadzala kusihlonipha nje ukuthi bebangeta e-studio sisteba interviewer nawe mbukele ngiyabonga kakhulu kusibukela ku-YouTube ngiyabonga kakhulu sibona amabona kutse wakho mina ngithemba Sembuyisana sibona ukuthi indlela lenzelaka eSwatini TV sibuka samaswati usale kahle.